Hei tēnei wiki ka tū te Vodafone Music Awards, I kōrero tahi a te karere, ki tētahi o ngā Māori e wawata ana kia whakamānawatia ia ki tētahi o ngā tohu nui nei. Te toa i roto i te ao Puoro i Aotearoa, engari kei te Arawa Young Sid ki te Paitawhiti. Submit my name in the streets of New York. In 1 year, I got 1 year to do it. Ko Young Sid tētahi o ngā kaitaurima tino rongonui i roto o Aotearoa, kua tohua ia hei tautapa mō ngā Vodafone Music Awards. Nō reira, ko te tūpono ka wikitōria ia? My chances are really slim. Last 3 years, I've been nominated for this award for 3 years and I haven't won it. So. Āpiti atu ki tērā, hei tā Young Sid, me whakawehewehea ngā wāhanga mō ngā toha prahe. You got a pop R&B artist and a hip-hop artist in the same category. It's like, that's pretty sad, like a brown genre, or 2 brown genres in one category, like naming it urban hip-hop. Tua te kau mā whātau noiho te pakeke o Young Sid, I rongonui ia i te putanga o tana waiata tuatahi, i te wā he te kaumā iwa tau noa tēnei uri no Ngāpuhi. Ka hoki ana whakaaro ki tau wawā. At first, when I first heard one of my songs get played on the radio, I was like texting you, like, did you hear this? Turn it up, like all that. And when I first saw my first video clip on TV, I was like, yeah, like, I made it. Like, but not really, I didn't make it, I'm not rich. He kōrero aki ona ki ngā tamariki e hiahiana ki te whai I ana tapu ai. Don't think about trying to be famous, don't think about trying to make money off it, just think about the music first and foremost. Ka tū ngā Vodafone Music Awards, hei te rāpare, he te Gardner, te karere.